iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Aday ta na kay dasara kong senyor. Nangankan. Nasaya, taragtungpal ka ang takos ka niya. Ang mga numarabis ka, patay-patay ka ng gungunay. Nagadukit din asaom. Nabartet ka man nga bilan. Saan mo apiyangan? Di pa nagininom ko? Ala mangan kakit din. Aday tamot tanig. Ha? Inyo dito yung pasangom ka niya. Anyak, baboy! Pakaramit yung binugbog! Anya nga rot ti sa pulam. Saan ko kayat dito pasidam ka niya? Apay awan na ka din ti sa baling amo malutuin. Taikan, wino, adobo. Anya ko mga rod. Nasustansya tinateng. Sana ka baboy ko lang ba? Ay, Tay kung maikan wino karne, tinutuam. sa makit eh. Agsapol kay tinaiba sa sidam nga maawan mo tiyawat mo. Wano itod mo pagkatang ko. Kat no sikat yan nagtrabaho na, ambang. Sana ka nagsweldo di kalman. Tanabalik amin nun ti Kat! Nagipanamit ibinalim, ha? Kutno'y nalamot ngayon sukan. Saan ko magustuhan di bagbagama? Agsapol kay tinaiba sa masidagam na adakwarta isukal mo mat. Nagadula ka. Ay nga, iburan di ko matanda kita nakadasar. Ay, Abay, taraw na yati tao na. Kat no binugbuga ka ng di baboy. Apay asap sa pulam jay anak mo, Lumen. Saan ko nga rod makita? Awan matitisalas. Kunak no rimwar, ng adamat ay kutsena. Saan arimwar? Aday jay likodan kan sirok ti Indian Mango. Adayo man titurong dagiti matana. Nadlaw ko nga rod. Kanayon amalmalday. Nakaululimag. Nakaununag ti pampanunutan na. Ay, un nga rod. Iso ano maminsan kat, madandanagan na. Anya ko matipagdanagam, si kakit dimet. Saan talaan nga amo? No anya tilinaon ti panunot na modesto. Kat dayta ti pakariribukak. Sa bagay, adanan anay a panunot na. Amunan tinasaya at gandakas. Madanaganag. Amangan nudum teng ti aldaw a panawan na ta. Anya, No kasta ti mapasamak. Saan ko nga mo no anyamat ti pagbanagak? Lumen, Napatag-unay kanyak ni Jake. mga asim. Saan ka ko mga agpanunot iti no anya laditan? Ipasiguradok ka. Dinto mapasamak dayta. Modesto, Saan na tanto apanawan ni Jake? Patyanak kuma. saan ko nga mo? Sa bali ti agparparik na kanyak. Saan ko akayat amaya dayo ni Jake kada kami kin Modesto? Sa bagay, gusto magkiditi ko na ti asawa. Anya kumapay ti rason a pumanaw ni Jake. Kat naipaay amin a pagsayaatan na. Kastamot kan ti pamatagnikan ko na. Anya kumapay ti sapulan na. Pinagadal mi. Impaay mi kan kwa na tinaginawa abiyag. Awan matkit di ti rason. A pumanaw no bilang. Nakasaritam ka din ni Jake. Saan pa'y? Planok pa lang akasarita. Saan ama punas ti danag pumodesto?
Kasaritam ko ba? Baarang si kati pangibagaan na iti parikot na. Padasag ah. Kanayon amay-may-mayan. Ba nagadimot kas da iti napalabas. Nadlaw kumot kiti. Pangaasim Modesto. Guyom-guyom amang ibagakan ka. Noan iti mang burburibor iti panunot na. Oh, sige. Bayam. Kasarita. Awan makuna kada papamodesto kan mamalumen. Binusog da kiti awan ka asping na pamateg. Nagasatak unay kadakwada. Iso apat patgat ida. Pulos asa anak to ang makapagsubsubalit kadakwada. Iso na lang. Ta saan na maiwak si iti panunot ko tinapalabas. Kumusta da nga tamat yan? Iho. Oh, papa. Naunag manan ti pampanunutam. Ada ka di problemam? Awan, papa. Manungal dawan ang mapalpaliw da ka. Madanagan paikit din ni mamam. Anya ka di ti pampanunutam. Ibagam ko makanyak, iho. Anya lakit din ni papa. Awan parikot ko. Awan pagdanagan nyo. Iho? Basta ti pampanunutin nyo, papa, napatag kayo kanyak. Da kayo tinang balbaliw iti biyag ko. Agyaman na kiti dayta, iho. Ket jak tupulos malipatan day tanga utang ko ana imbag anakam kada kayo. Aging ka iti si bibiyagat. Jake, Ket awanan sa pulag pay. Ken kidawag kada kayo. Ket ikarik. Syakto ti agbalin asanggir kan sa rukudyo. No saan kayon ang makabaal. agyaman ag iho. Ngem, adan to kumakidawag kada kayo, papa. Sapela kumatapat ganyo kan mama. Oh, anya dayta. Sige, ibagam iho. Basta kabalan milakit ti. Agyaman ak unay, papa. Naimbag kayo unay kat... Ay, dandanis anak ko na makaanaws kan ko na. Sa di naman nga tandi naturturong ni Anton. Nagmalang-malang na awan. Ay, nabartik to ka di manan na sumagpat kat pagpupulutan nakmanan. Marikatan ako. Kas nakayat kon ti sumugong am. Diyos ko. Ipayan na ko may tikirad. Manipod pa'y idi aging kaita. Kasto'y latan tilaklak ama kiti sidong ni Anton. Anya kadit na nagsanabasol ko. Tamado sa akiti kastoy. No basol ko man tinaramida kiti kalabas. Diyos ko, pakawanin na ko pa. Baliwam ko mamatan, di kasasaad ko itibiyag. Diyos ko. Anya ka no tikidawan na kadata Modesto. Sana nga imbaga. Ada ka rin na kanyak. Anya dayta? Isunto kano ti agbalin asarukod. Kan sanggirta no santa na makabaan. Kasta? Iso nga awan pagdanagam lumen. Amang ano kidawon nanton ti ipapanaw na. Anya? Saan ko laki di amaaklon kan maibturan tila dingit ko Modesto. Umdas nga ipatay ko ti adayuna kadata. Adda ka din linuto mamasida. Ada, ngam, Ngam, kanan ti baboy manan. unay katday na pa nagsasaom. Puno mat. Nusan ngay kan. Karne ti lutwam. Taysot kanan ti tao.
Ngam no nateng winubulbulong tilutlutwam. Binugbog ka ng tibaboy, di kasta. Ay, Anday ta. Anday ta. Anday sangpet ko masida. Kasta! Karne! Nagduduma putahe. nagalaam iti dayta. Napanak nagitulong nga nagparte ka nagluto jay pabunyag dasator. Alang nga rodan, mangantan, tani mabisinak matan. Inkamakam ko ngamin, tili na baak, tapno mabagaan, tanadar ang tiinit. Nagawa nga ro dati agad dasar. Awanin ti addo pa yasaw. Ay, agsarita tantuman, Anton. Anya. Saan ko masango? Napapanak no malpas tamangan. Napatag ti bagakan ka. Napatpatag ti papanak. Isuad di nagtaktaken. Awa mulat sir-serbi ti bagam kanyak. Halagawan ti agad dasar ta mga dan. Nagado pa ilang asawom. Dayjay, napanan ni Anton. Kasano makapagsarita kami, anasayaan. Kat saan na makapagbayag dito'y balay. No sumangpag, nabartek. Apaan nak, inton kuan maturugan. Anya da ito, yakalbaryo iti biyag ko, Diyos ko. Mailiwak una yan, iti anak ko. Malagit nakpahinga ta. Anya nga ta. Nuwag kita kami. Malagit na ka ta. Pulo sa din po na si ti panunot ko, kenrik nak. Sila lagi paktulatakan ko anagam. Jay anak ko. Kasano nga ta? Nagkita kami pa nga ta, Diyos ko. Adda ka di parikot mo? Adda ka di sakit mo, Jake? Naunag di pampanunutan. Kan, mapaya nakaululi mo ka? Gemma, Bueno, saan ka kadian naragsa? Tasyak ti kakuyod mo? saan kang hagsarita iti kasta? Ay-ayatan ka. Kan amom asikalaan ti ragsak ko. Ngam, apay nga ruda kasta ka? Itay pa'y apalpaliiwan ka. Maikawakan ka, Jake. Gemma, Ibagam ko makanyak. No anya ti pakariribukan, tabarang matulungan ka. baybay anak laeng. Awan ang yaman na daytoy. Anya, Adda lang min pampanunutek. maban ka di amamon? Lado niyo Gemma. Ngamjak tayo maibaga itakin ka daytoy. Kaya't mo asawan, ada ilimlimod mo kanyak. Maipapan ka di kanyak? Bueno, maipapan iti relasyon ta. Mamang tumatlaan. Ngam saan pa yakada gitoy? Saan ka di analpastan na nagtulagan, nga awan ti agilimod ka data. Ngam apay nga itakat, adagam ilimlimod mo kanyak. Nakurang ka di, ti panagtalok mo kanyak, Jake? Saan na iti dayta? Ngam dumtang tumatlang ti aldaw. Ama-amam daytoy. Kan may saan mat ama inaig iti relasyon ta, Gemma? Jake, Saan ko mangagsakit tinaga mo kanyak? iso ay ngam, saan ko nga amo no apay asaan mo maibaga kanyak dayta, parikot mo. Tabarang matulungan ka. Nupod no ngay ayatan nak, Jake. Talaga sana sumina iti panunot ko ti anak ko. Amon at paingata. Malagit nak paingata. Gat amon na gata siya ti inada. Kumusta gatan? Siguro, baruitan. Tanya nga tatilangan na. No kuma, responsable nga ama ni Anton. Nalabit ang dadan na kami pa'y. Saan kuma anay atayo? Kuma,
Kadin na kiti amin nagundaway. Nagkatsapay lang ko ba? Tadaragsak kita ti anak ko nga uray adayo kanyak. Umapayaw ko may ti panunot na ti lagip nga anda dito iti inana. Amang ipat pataglaunay kan kwa na. Kan maililiw na yan. Agyaman na, ta nakapasyar ka dito Gemma, iha. Wan ma'am, imbaga kin Jake akailiw kayo. Kasta ka di. Wan ma'am, Anya jay ko namitay. At napatag nga ibagam kanya. wan, ninanalomen. Ngamin, ada na paliiw ko kin Jake itil kalabas kun ura ita. Anya ka di dayta. Malmalday kan nakaununag ti pampanunutan na. Saan lang asika iha. Uray da kami kan Modesto. Inaklon na nga ada ka no pampanunutan na nga hindi naman ibaga kanyak. Kasta ka di. Wan ma'am, no pa'y kunana amamwak tumot lang. Ngam, saan pa'y nga ita? Naibaga amat ken Modesto. At dantumot kidawan na kada kami. Ngam saan na pa nga imbaga no anya day jay. Kasta ka di? Ngam, anya ka di, day taakid dawon na. Kan, anya ti pakariribukan na, adi na maibaga kada kayo. Kan kastamat kanyak. Saan ko nga mo? Tauray da kami kan papanak at mas daaw kami mat. Ay, ma'am, ay ayatok ni Jake. Kayat ko amaamon no anya ti pakariribukan na. Ay, sana ka makaid na. Amangan no siya kidi ti parikot na. Amon nyo kuman no anya day jay. Gemma, Saan ko kayat ang makita na liday ni Jake? Sana ka na raw itikas Jay nga lang ana. Kan mapaspasamak ken ko na. uwan iha. Uray da kami mat. Naragsak ni Jake. Ngam kadagiti na palapas nga aldaw. Kas jay mat tinakita ken nadlaw mi kan kuana. Kan saan lang nga day ta, ma'am? Gemma iha. Saan lang asikati saan amakaid na. Uray da kami kan Modesto. Kan adda na amwak. Saan ko lang nga amo na pudno? Anya dayta. Ada ka nun dakkel ana utang na iti kontraktor iti project da. Anya. Ay, Diyos ko. Kwarta ka di pakariribukan ni Jake. Nakautang iti dakkel. Ngam, anya tinangsaran na. Dahil ituyin ti pagbutbut ngag. Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am. Anya ti kabutang iyo. Gemma iya. Ay, panagkunak. Isuntumat laang ti mangibagakin ka iti ami. Anya? Masaksaktahan iya. Saan kayo amawatan, ma'am? Anya ka di palimot ti kinatao ni Jake. Nga uray da kayo kat saan nyo maibaga kanya? Ladingitak iya. No bilang taday jay ti mang burburibur itakin ko na. Isunto ti rumbang amang ibaga. Anya? Tangay imbaga namat ken ka. Amamwam tumutla ang iti umno a panaway. Mariribukan ak, ma'am. Namsapay la ko, ma. Tapod no asaan aman na iti relasyon mi. Panagkunakat saan iha. Ngam ti makunak. Urayan tayo nga iso ti mangibaga iti dayta apakariribukan na launay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apayasan ka makaturog, Lumen. Pampanunutot nga ron ti mapaspasamak itakin Jake. Adda atap ko, amay papan itinapalabas ti pampanunutan. Wano pa kariribukan na. Kastamat ka diti atap ko, Modesto. Adda pampanunutak. Anya dayta. Anya nga tano, mismo adada ti mangipalagip ken ko na. Iti may papan iti dayta. Ha? Ay, saan, Modesto?
Saan mo nga aramidin dayta? Pangasim. Apay, saan mo kadi akayat ang mapalag-anan tiriknan? Saan ka kadi ang makonsensya? Amang kita kan kwa na itikas jay akasasaan na. Modesto. Dayjay ti amok agapuna, akas jay ti panaglidliday na. Apay, kayat mo kadi ang mapukaw ta ni Jake. Nga umadayon iti den nata. Oh, apay ko maamapukaw ta. Anya ti amom. No day tanton ti pagrugyan ti pagbutbut nga klaunay ang mapasapak. Saan tumot nga ta ang mapasamak akasta? Amambok ni Jake. Nasingpat kan kang runaan ti amin. Nagbalin tamutan anapatag kan kwa na. Marik namat. Kan mismo nga isuti nang ibaga kanyak. Apat-pat gan na ta. Oray pay. Sumken tulat ta tinalaos apan ang ipatag na kadakwada. Mabiit man lang, Lumen. Saan mo akayat ang mapukaw mo? Wano, saan mo akayat nga dakabingay mo iti pamatag na? Oray anya ditan. Basta, saan ko amay lagip kan Jake tinapalabas na. Kunakman no napatagkan ka ni Jake. Awan umasping, iti pamatag nga impay ko kan kuana Modesto. Apay nga rod ang maiturad mo akit kitaan iti kasjay alangana. Basta, saan mo nga ipapilit ti kayat mo? Taama nga ano day tati saan ta pagkinaawatan. Kan pangguraak kan ka. Aniya? Kaano nga ta makapagsarita kami ang nasayaat kan Anton? No sumagpad, nabarta kat maturog at agos. Kaya ko ang mapagsaritahan may naimbag na ito'y. Talaga, kaili ko na makita di anak ko. Sana sumina iti panunot ko. Ay, marik na ka na laos ti iliw kun kan kuana. Ang yaman nagtasaan ka na bartik asimang pat, Anton. Abay, no saan? Ay, Mapayakas tati pa ng matmat mo kanya. nabayagan, akayat ko ang mapagsaritaan ta kumaday to'y. Ngam kanayon kamat ngawin, ang mabartak. Na. Nagsasaw ka kung namutlan na dagsan launay ti basol ko kinggan. Oy, awan babae, no day tati atapam, Clara. Saan, amay papan iti dayta. Tauray ag susukot pa iti babae, mawan bibiyang kon. Uray pa'y panawan na kay kayat ko pa yun. Anya nga rin ti kahit mo ita. Anya di pagsaritaan ta. Sa pulam, jay anak ko. Tapayasyak ti pagberugam. Kan si kamot lang ti kimbasol, no apay. Si ka tinagaramid. Tapayasyak kita ti pagberugam kan pabasolam. Naramin ko day jay tawan sirbim nga ama. Anya? Ulitin man timbagam. Puno mat. No nasayat ka ko mga amakin asawa, saan ko pasamak ti kasjay. Anya? Gabadya tinaramit mo, binaybayan na kami. Saan na siya ti babasulam? Tabagim ti babasulam. Saan na siya kunakmanan? Nagsakit ti dakam ko. Sa dino ti ayan mo iti day di apadawan. Binaybayan na kami. Parikot ko launay ti pang paagas ko idikan kuana kat dandanin na pukaw ti simbang ti panunot ko. Ha? Adda ka di na itulong mo kanyak Anton. Adda ka di. Agwa. Awan na itulong mo awan. Ato arigrigat ko kat nagbaybay sa ka ng isa ka diti amin. Nailumlumak iti utang. Ayat ko lang agimbag ti anak ko. Taawan ina nalimbong ti panunot na amang ipalubos amatay latan ti anak na. Maawatam ko madayta, Anton. Clara. Nadagsan ti kimpot asakit na nga magiaman na kay ti Diyos. Tadamay sa anasayahat at tao. Kan nabalitukan ti panagpuspuso na anang saranay kanya ito dahi di apanawan. Wa. Ti amok idin kat mapukaw ko ti anak ko.
Ti amok matay idin. Ngam adabak nang anang tulong kanyak. Kinid daw na, ngay jepe lang ang naad ti anak ko. Naging ka iti saan, anan-anay ti panagimbag na. Imanugot ak. Tanawaya akmat idi amang sarungkar kan kuana. Naimbagan ti anak ko, babaan ka na kuana. Ngayon niya tinaramid mo, idi naamuam abak nang da. Inlakom, di anak mo. Nagpirma ka iti kasuratan. Akatukad, tinakal agatan. Anang balinan nga anak mo dati anak ko. Rita. Sarong karak kumamanan. Saan da ko na pinalubusan idi. Katimpanaw dan, di anak ko. Saan nakapabasulan ko nakmanan, iti day tatasikat yaking baso. Anya asyak. Sikat yaking baso lawan kwintam nga mata na iturad mo nga inlako di anak mo. Inlakom ti darakan lasag mo. Kapulang iti bisyom. Naundayan. Apanawon. Tinapalabas. Sinapsapol ko ngam napaayak. Naibibag pa'y kumaasi ka tinapukaw, tawan ti Sir Bim at tao. Sikala ko man tinapukaw, Anton. Sinalbag at laran? Sakit din ti babasulan na. Disnugit la ko man ti sinalbag. May turid na ko nalabanan. Amangan no bagsulin nak matmaturwak. Asad din nga tan ngagpaiso ti ayan ti anak mi. Sa dino tinangipanan dagiti nga kasawa. Nakaliditin tada kanya ka kwarta. Ngam awan nagmamaayan na. Tanusan nga ibartag ko, insugal ko. Salba gabiyak. Remuarmat ni Jake Modesto. Nagpakada, agkita da kanumanan kin Gemma. Kasta ka di. O nasaya at ba't tapno mailiw-liwag na ti parikot na. Ay, saan ko ang maawatan tiriknag? Ada pagdandana ka kajak maawatan. Anya kumbaday ta? Dimtengan ti pagbutbut nga. Anya? Nga umadayo ni Jake kadata. Lumen. Kasla, jak maaklon nga umadayo kadata. Adda ka rin ha. Panagkunakit, saan natamot abasta panawan? No sa pulan naman ti kinapudno. Day takat isot kid dawan ti panawan. Tagaril at ti kunada alukso ng dugo. Taamumbat ti kinapudno. Saan anagtaod iti dara ken lasagta ni Jake. Inawis na iti dayto ay restaurant. Kunak no mga tangan, saan mo agar-garawon ti karga ti platon, Jake? Pasensya kan ngam kasla jak matilmon ti tarawan. Anya nga min aya ti mang burburibor ken ka. Nabayagan namang burburibor kanyak dito, Gemma. Jak amuno anya ti aramitek. Tapno jak mapasaktan da papakin mama. Anya? Nabayagan na kayat ko ang makita. Nabayagan na maililiwak ken ko na. Anyang asino? Well, naitid amin kanyak. Pamateg. Ken na materyalan na banag. Aging ga iti adal. Ngam saan ko nga mo? Kasla ang dakurang iti biyag ko. Saan ko amawatan? Asino ti dakdakamatem akailiw mo? Tipudpud no nga inak.
pilitan amang dusagkan ka. No ka ba lang nakabot-bot nga dito sa anitan, Anton? Niya. Kung marit ka, kayat mo ta. Sige, kabil naklata, no kayat mo? Pabalot ka. Niya. Sa pulam di anak mo, tangay sikat na ngilako kan kuana. Sa pulam, kadang dyan nang ilakwam. Amom ka di. Ano maamuan na day tangay naramid mo kan kuana, sigurado akaguran na ka. Amang ano ilunod na kapaya. Niya. Uray anyat mapaspasamak kan kahawan bibiyang ko. Sika ti magsapol keng kuana. Dinak babalawan na basol mo matlang. Tanusan kong inaramid day jay. Natay kakat siguron kapitirigat. Kan oray tong palbiag. Saan mo amay karo tinautang mo? Wino ginastos na. Anang pagas keng kuana. Apay kitin. Asaan ka ababalawan kat inlakom, kalpasan na. Anyat inaramid mo, inbarbartik mo, insugsugal mo lang, tinaglakwam, ay anak mo. Awan sirbi, mga tao. Sumardeng kan ko nagtaamangan. Saan ako na makapagtagpan kat mapagkal ka? Di ba kulang naklaan? No detat pakaragsakam. Sige! Sige, padasam man. Padasam, timang kabil kanyak, tayo wak kumutkan ka, dahi tuwi mo ko. Aday mo ko? Sige, umadang ka nga masidag. Kita no, di na kalamayan itan. Tanga ababain. May turad na ko nalabanan. Nga madabasol ko matkidi ngagpaiso. No sana kumaanangala iti kwarta ka na giti agasawa. Ken sana ka nakitulag ka na kwada. Sanda mo siguro ngayon panaw ti anak mi. Talaga siya ti pabasulan ni Clara. Angam. Anya kumabay ti marami na kita. Bakit eh? May ribu ka na. Kadamot pa nakakonsensya. Ngam. Umino bakit eh. Dahil takit din ti pampanunutak. Rumara Klumen. At noosan arumar ni Jake. Sikan ti makisarita kan kuan. Kita ka. Nasa isaya at matla kumano si kati makisarita kan kuana. Tama nga no ibaga na kanyak ti ipapaanaw na. Kata niya pa iti mapasamak kanyak. Saan ka kumanga agpanunot iti madi? Ngala. Kita karon. No sana rumuar. Siya ti makisarita kan kuana. Sige. Saan kumot akayat amakit kita ti kastya langhana? Modesto. Masapol anatib kerta kuma amangawat iti anyaman ama ikadeng na. Takarbangan na dayta. Adamatan puot na idi umay katata. Ay, Modesto. Kan nakita na tinapasamak, kan panagpakpakaasi ti inan, iti day di na udi ay na ditoy. Saan ta basol? Basol ti amana. Babalawak launay day di ataw. Maiturad na kayam nga ilako ti anak na. Ti bukod na adara. Katamok. Pinagbisyo na matladay chay akwarta. Agyaman hakta saan ka rimwar, Jake, iho. Wan papa, awan sa rakwita kat kayat ko ti agtalina dito balay. Ta awan mat ammo kapapanan. Kasta ka di. Agsarita taman nga raw, Jake. Papa, Ada ka di parikot mo, iho. awan papa. Ada lang namin naunag apang pananutak. May papanitian niya banag. Maipanggap ka di kadakwada? Ibagam kumati ag paiso, iho. Papa,
Diyak kaya ta masaktan kayo kan mama. Nangruna kada kayo. Iho, no isuda, maawatag. Isuda ka di. Well, papa. Matandaan na kailangan kilang nga igininanang ko. Iti day dinaudin ayain na. Adi yun yung palubos ti panagsarita mi. Saanan nga yung palubos idi ni mama apastrikan. Iti laksid ti panagsangit kan panagpakpakaasi na. Ang apay nga italaang ibagam kanyak day tabanag. Adon atawan tinaglabas, iho. Apay nga italaang anakita mi ti panagliday mo. Apay, Jake. Ay, anak ko, malaglagit na paingat Sa di numadayan mo, kailiw ka na makita. Tawan basol ko, itinapasamak. Basol amin, ti amam. Tawan sirsirbin ang amam. Kuma, agkita na pa'y sakbay, nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Umdas napakaragsak no makita ka pa'y anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangata. Makumikumak idi di panagadal ko papa. Iso ajak pala una yung kaskaso dayta. No pa'y nagdaktil ti ayat ko ang makita ko mamanan dita. Jake, Kan may isa. Jak kayat asaktan tirik nayo kan mama. Apay kumapay nga aramidak dayta. Kat nagadun a sakripisyo yu kanyak. No saan agapo kata kayo? Nalabit anataya kon. Kan awan kastoy akasasaad ko iti biyag. iho. Iso ano mabalin? Jak kayat amasair tirik nayo. Maawatak dayta, iho. Ang ni mamam, saan ang awatan? Papa, ubingak pa itinagsina kamin kananang ko. Di ilaam mo. Ngam sinapsapol kumat tidong mo. Kan para ti arakop ni nanang ko. Jake, No kasta nga may sakit silid ko. Pagsangsangitag. Tamailiwak iti pudpud no nga inak, papa. No pa'y awanin sa pulag pa'y kada kayo. Narang ayabiyag. Ken amin ana materyalan abanag a kasapulan ti tao. May tetyo amin. Ngamit ha? Saan ko na mailibak ti pudno ang marikritnak? No panunutan, subsobran ti adda kanyak, papa. Adda anak metten itinasaya at trabaho. Ngam kasla adda kurang kanyak. Kat dayta ti dungon ni naanang ko. Wendo pudno nga inak anang ipasngay kanyan. Jake, Ngam adda ko man. Kidawag kada kayo. anya dayta, iho. Naibagakon kada kayo dahito idi. Kat sa apela ko matamao at andak, papa. Anya. O sige. Ibagam, iho. Nulakit itakabalan mi.
Itad mi. Sarong kaarak ko madagiti. Pudpud no adadakil ko. Nangruna ken mama. Anya. Saan pa lasing mangpod ni Anton? Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Nabartik tuman nga tan na sumakpet. Ay, manipod pa idi. Adon atawon tinapalabas. Kalbaryo, timpapaay na kanyak. Lumuri ka sa kumari ka. Basta ka dindinak di anak ko. Saan ko asabiran? Basta da kumay ti sidong ko di anak ko. Nagidesar ka man, tamabisinak. Ay, lo sa di nula di tan tinapnapadam. Napan ka nagbartag kalpasan da isang put mo tibisin mo. Tas kalaaring agbandar. Nagadula kita sa umo na ya. Kasi tinakudak na uma ako, Anton. Nasaysayat pa no agsinatan. Anya. Siguro. Huwan. Gusto ti kunam. Siyak ti magsapon iti anak ta. Tawan patag nakin ka. Awan sirpi nakin ka. Tangiwat mo. Eh, Saan ko ang magustuhan ti bagbagam? akalos ka, tanya karti kayat mo ngay bagak. Nasayaat nga ama? Ah, Awan ba't sirsirbet? Kat na ito iti may bagak, Anton. Ura sa mabirukak di anak ko. Saan kami nga pakitakin ka? anya. Di nak may gawid. Kaimbagan siguro na ito ang mapasamak ka data. Ag sinatan, baka mo ka nitibiyag mo. Aure ag barbartek ka nakanayaw. Saan? Saan ka pumana? Ay, nukayat mo asaan ka panawan. Birukam di anak ta. Makabwistak man ang kini Clara. Siyaklat at ipatudanin na amang biro kita anak mi. Sa di nung ngaruditan ti pang biro ka ken kwa na. Awan damatan iti sigo na balay na. Sa balin tag nanaed. Ten lako na kanon. Sigo ni tinagdamagak. Huh? Salbag na ito eh. Saan ko lang kumasurutan timbaga ni Clara? Nung saan ko magpakayat apan-napan niya. Agyamanak, tanasangputan ka dito'y balay, Anton. Kunakla no saan ka na sumangpad. Abay ko maasahan na ka sumangpad. Kahit dito iti balay ko. Kumusta tinapadam? Nagdamdamag ka kadagiti karubada. Yung talagang ngayon makamo. Masadino tinaparanda. Ay, Ang baliwak tumanan ti agsapol inton bigat. agyamanak. Kunak mo talaga nga awan, apulusan ti patag ko ken ka. Wala, agluto ka kit din. Tani, mabisina kon. Mabit lang nga ron. Adain sangpot ko nga ikan, tayo so tilutuak. Sige, tama panak bit, iji tiyanggi. Anya nga ron ti planom ita, Jake, iho. Numabalin ko mga turugya ako na sa pulan tinagtaoda ka lugar, papa. O, malagip mo pa ita iti a lugar? Ikarkarigata ka pa subyan iti lagip ko. Kasta ka di. Ikarkarigata ka lagi pendeja a lugar, papa. Sige, iho. Kat datatang kananag mo, malagip mo pa eh. Kwan, papa. Clara tinagan ni nanang. Ket Anton mat ni tatang. Talaga di mo malipatan ti amin, iho. Anya, Jake, ko na mga ibagam nagsaritaan yukin Jake Modesto. Ni Jake, agpakpakada. Anya? Ay, saan? Saan ko akayat amayat ayo ti anak ko? Denggam kumapay nga umuna. Ada kano project na iti adayo basit.
ket masapol ang mapanijay. Anya, Natural, bantayan na. Iso asa na makasangpet itinaldaw. saan? Saan ko akayat? Lumen, apaya di mo kaya? Kayat ko. Inaldaw asumangpet. Ta siyak ti mangiluto iti kanen na. Siyak ti agserbikan ko na. Ket kayat ko ang makita iti inaldaw. Ket kasano nga rodan ti trabaho na. Basta, no anya ti imbagak. Iso ti masurot wen no maaramid. Saan ko apalubusan? Anya ti amok, no anya ti mapasamak kan ko. Lumen, adaanan iti husto anakam ni Jake. Amunan ti madekan na sayaat. Ngam modesto. Madandanagan nagtumitlaang. Sa anak to ang makaid na, ang makaturturog. Saan mo apang panunutan nga adayo ni Jake ken ka? Kasano garod? Kasaritak ni Jake. Lumen, Apay, saan mat ang makurkurangan iti pagbiag? Agtrabaho man win no saan, at dalata agserbikan ko ana. pinagadal ta ni Jake. Tapno maadaan iti nasaya at amasakbayan. Anya, Tapno makapagtrabaho ang nasayaan. Ngam apay aparitam. Agpanunot ka kumamet, Lumen. Panunutom kumati ka sa saad ni Jake. Saan lang at ibukod mo arik na. Anya kumati serbina a pinagadal ta. No saan namutlaang nga usaran ti inadal na. Baragsakan hak. Agyaman ak tay manugon mo't lang ni Anto na magsapul iti anak ni. Ngampod no nga ta, asap-sapulan na. Ay, sapay na ko ba, tas ang agpampamarang laang. Abangan nal alilawon na kumanan. Kaya't nalaasa anak a pumanaw iti dandana. Kan sapay ko ma, taba konsensya mo't lang kadang kiti madi ngay nararamit na. Talaglawag ngayon lako na di anak ni. Gusto di naman ti ayan na itan. Sapay ko matagkita kami pa lang. Dahil tati kanayon ko may karkararag. Sakbay ko babot na matayak. Makita akin makadinak ko nga uray ang pagpiitlaan. Adun tinagdamdamagak. Uray dagiti amok a kabagyan da. Sandang mo, inapananda. Ay, Diyos ko. Saan ko kanina makita ti anak ko? Sakbay ang matayak. Kuna dagiti nakasarita ka kabagyan da. Abangan no napanday ti sabali a pagilyan. Anya, Ay talagang inya dayo dati anak ta. ison sa na ituyan ti pakatayak, Anton. Diyak mas baalan ti iliw ko di anak ko. Diyak mas baalan ti iliw ko iti panakaya dayo ti anak ko. Ngay patpatid ko, nay. Saan ka ngagtanag? Aramidin dati amin tapno mabirukan ta. Uy numamuan ta, ti ayan na. Agyaman ak no kasta. Kung ak no awanan apolos ti patag. Ti anak taken ka, Anton. Pakawanan na kumaklara. Saan mo lang mo? Hindi pa'y laang. Nagbabawi akon. At indaldalan ko lang iti panagbarbartag ko. Anton. Iswatap na masulnitak dahi ta nagbasulak. Sa pulag ti anak ta. Agyaman ak to kasta. Uri kasano katanggan ti pakinakim ko kan panagpuspusok. Dumteng matlagayam ti panaglupoy. Narigat kay malabanan ti sider ti konsensya. Anton. Wen, Clara. Ulitek tagkid daw iti pamakawan ken ka. Kat numabirukan tanto ti anak ta. Dahit tati kong runaan nakid dawag ken kuana. Ti pamakawan na. Oh, ani Jay ko na anapatag nga ibagam kada kami ken mamam Jay, iho.
Agpakada ako makada kayo, mama, papa. Ha? Agpakada? Sa dino ti papanam? Panawan na kami ka din, Jake. Saan, mama? Saan kung nga aramidan tayo kada kayo? Nagdakil ti utang ko ana imbag anakam kada kayo. Nang runa iti pamatag nga impayo kanyak. Jake, Sa dino ka diti papanam, iho. Kan kasano ka bayag? uwan ngagpaiso. Sa dino ka diti papanam? Kasanot kabayag mo. Ibaga tayo langan ang makalawas, mama. Anya? Ay, nagbayagan. Siyempre, sakbay itong agsubliak dito eh. Agpasyarak to pa'y basit ija syudad. Sa dino ngamin ti papanam. Ija syudad, mama. Adda atendara ka conference. Kahit saan ang mabalin ajak atendaran. Tama inaig dahito iti profesyon ko. Anya? Basta ka di, iho. Bali mga aldaw dahi, papa, mama. Bali pito, agraman ti aldaw nga ipapan kan panagawid. Nagbayagan. Mabait lang, mama. Saan kayo ang madanagan? Inaldaw to nga umawag kada kayo. Uwan. Saan kala ko maapalubusan? Ngam, anyang urod. Nuko nam amasapol nga atendaram. Wen, mama. Kasapulan namin unay. Sige. Kanayunem to nga ron ti umawag. Sure, mama. Ay nalumin. Mabalin ka dimot adi nakaawagan. Kat mamasboy ta anak mo. Kasano, Jake? Patuloy mo, timapan. Wen, papa. Kitagyaman ak unay iti suportayo kanyak. Napatag ka unay kanyak. Uray, saan ka nagtawad kanyak, iho? Papa, Ito'y panaglabas ti panawan. Nakam amiri sakmat ka. Nang runa kadag ito yan amwag. Noan niya ti pagparparikutam, iho. agyaman ak tamaawatan dak, papa. Kas pasat ti panangipatag kukun ka. Masapul at tulungan ka iti planong. Ngam maawatam kumamot ni mamam. Nalaos ti panangipatag na ken ka. Kat saan na akayat? Amaisina ka pa'y kada kami. No adapan nakabalin na. Saan kayo ang madanagan, papa? Saan kayo tupulos a panawan? Agyaman na iho. Ikarig dahi ta, papa. Mabirukak man dagiti nagan na kanyak. Agsubli ak nga agsubli iti denayo. Agyaman na klaunay no kasta. Tasan kong amo no anya ti mapasamak ken mamam. No agnanayonan ti kaawan mo iti sidong mi iho. Awan rin mga pagdanagan nyo, papa. O sige iho. Agananad ka kuma. Ken ikararag ko. Amasarakam kumadag iti pudpud no anagandaken. Adda ka gaya mo. Tuwan ka nabanogak. Ala, aginanakan tayo sa anak ti makan. Sige man nga rod. Marignak pa'y katibisingkon. Mabit lang nga rod. Minton bigat. Iso siguro ti panangituloy ko, iti managsapol ko. Sige. At dati nakasaw ka tao, katimbaga na padasit ti mapan. Ijay ili ka no, ti asawa ni Mr. Modisto. Anya, sa dino day ta. At imbaga na alugar. Ang mga no ijay, tinapananda. Sa dino ang lugar. Hindi ka no kabangibang nga probinsya. Kasta ka. Wen, Clara. Isunto ti papanakinton bigat. Hanggang nugas ka sa no. Ang mga no sana ka makasubli when makaawid. Sige, aganat ka. Isuhanas kan, anayunam ti badit ko. Awan. Itod kundokin kantay na yun ti urnong ko. Santa ko ba amawanan ni tinamnama?
Mabiro kak tumot lang siguro ti anak ta. Agyaman ak Anton. Kung akno talaga baybay amon ang namin pinsan ti anak ta. Asaan ta makita tong palbiag. Kas naibagakin ka. Narigat alabanan ti sider ti konsensya. Anton, Nabayagan na masidsider ti konsensya. Hindaldalan ko lang iti panagbartak. Ngam narigat latta amay waksi. Ti pan nakasidir ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. saan ko ka di mapalinti sumurot kan ka, Jake? Kahit kumati makapasya na di syudad. Lading ito, Gemma. Ngam saan kumapay nga ita? At dito sa bali akong daway. Sige, no day tati ko nam. Saan tamad lang ma-enjoy kapot ang conference ti Papanak? Apay nga minasan mo pala kaya't nagkasarta. Saan ka nga agapura? Kayat ko nga isagana pa yan imbag. Kasta ka di. Ngamin jak kayat timang namnama kada papakan mama. Pudno, amo ka didak binaybayan. Ket sakti pa kay tawidan ti sanikwada. Ngam jak kayat akas ta ti mapasamak. Kayat ko tumakdara kiti bukod ko asaka. Maawatan ka. Agyamanak. Agan anad ka nga rod ha. Kanayan ako mga awakan tapno sa anak ang mailiwan unay kan agdandanag kan ha. Laban akon, ket san ko nga mo, no makasubli akitang aldaw. Sana ka pumanaw ijay aging kaitisan ko ang masursur amin, nagiti posible nga ayanda. Agyamanak, aganad ka kuma. Juan, Ano Sam? Tangay dakal ti akam mo, iti pan na kaya dayo ti anak ta. saan mo kuman kay palagip tinapalabas, Clara? Sana maliklikan. Pasensya kan tasan ama iwaksi iti panunot ko tinapasamak. Clara, Aging ka iti bang angesak. Agtali na eday di apasama ka mang dududog iti barokong ko. Nang runa no sumken ti iliw ko iti ipatpatag ko launay nga anak ko. Kaya manak apo, tay manugot matlangan yan to namang birok iti anak mi. Kunaklanag na nayo na nabi matuti puso na. Numapay akas to iti marikrik na manipod pa iti kanlabas. Maparparmatak akana iti anak ko. Anya nga tatlangan na adim makal. Amok. Naananay abaro itan. Yung malagip nakpay nga ta nga inana. Mailasin nakpay nga ta nung makita nak. Ay, naudi apa nagkita mi. Iti day di ipapan ko asa andak a pinastrak. Iti laksid ti panagpakpakaasi. Nakita ti anak ko. Sumirsirip idi. Aging ka nagtaray nga imadayo. Amo ka kayat nakmat a makita ang anyan. Gapoy tinaramid ni Anton. Gapoy ti panangila ko na kankwana. Kasnayon titulag da. Kadagid ikagasawa. Impaidamdan kanyak di anak ko. Dayta. Naisagana kong nagatibado, pantalon kanda dumapaya ka sa pulag. Sapila ko ma, Diyos ko, tama sa pulag kita. Sapila ko ma, tasaan pa'y analadaw ti amin. Makita kumapay ni nanang ko. Pudno nga awan sa pulag, iti pamatag da papakin mama. Ngam sa bali, ti kayat ko amarik na. Ti arakop ti pudpud no nga inak. Nakasagana ka magkaya man, iho.
Wen, mama. Agan anad ka kuma iti panagmanehong kan kaadami jay. Wen, mama. Kan tay imbagak. Saan mo aliplipatan ti umawa tapno sa anak mailiwan launay kan ka. Napanan ni Jake. At sapay la kuma. Tanasaya at lata adumanon ni Jay. Masurutan na kumati inted ko alugar. Saan ko akayat nga aglidliday akanayon. Gapo iti pan nakailiw na iti pudno ang naganakken ko na. Nang runa iti inana. Dayta tinarigat nga ipaidam. Taamangan no iso ti pakadadaalan ti panunot na. Ta siyempre, agari latta ti lukso ng tugo ako nada. Naglaw. Ananipod na kapanaw ni Jake kat nakaululi magka Modesto. Anya, Anya ka di ti pampanunutem. ni Jake. Apay ni Jake. Nasimpat ni Jake. Kan saan ang mananggundaway? Ne. Anya di kayat mo asawa ni Tidayta. Kaya't na ti tumakder babaan iti bukod na asak. Sa ngagpanuray latan, iti kinaging awat ti biyag, anay paaytakin ko na. Nga uray saan ko man ngagtrabaho, kasi ti ko na. Talaga man. Ang kaya't na adabukod na panagsalukag. Kat day talaunay ti dayawag kang ko na. Juan. Adami ka di kalintigang Modesto. Nasimpat ni Jake. Kat tinakunag. Agar-ari latakin ko na. Di kinapakumbaba. Tamo na tinagtaudan na. Anya. Anya dayta sa asawam. Saan ko akayat amang nagdayta? Lumen. Saan munto ang mailumang ti kinapudno? Anya. Kat sa ganaam kumadayta, akan ito. Di? Di adayo na kadata. Tapno sa pulan na ti sigod alubong na. Saan? Saan ang mabalin? Takalan ni Jake. Idi maisina iti pudpudno nga inana. Kat amok. Anag tali na edday jay iti lagip na. Mano lang nga orasan. Makadano na kun iti lugar aran ta kapapanan. Ape akas tuitiriknak. Ad-adda na karit na akiti gagar ang makadano ni Chay. Sabi lang kumata saan ang nalataw ti amin. Adda kumapa ijay dananang ko. Sabi lang kuma, tas ibibiyag da pelaring. Ket ni tatang ko. Si bibiyag na tapay. Isutin ang ila ko kanyak. Api ana aramid na tikas jay. Nalawag pa lang iti panunot ko dahi di akan ito. Inyawatan da pa pamodesto kay mamalumen iti dakilagatan. Ken adda pa'y pinirmaan na papel. Pagdakis ni tatang ko. Ket ninanang ti pakasyak launay. Tauray kasano hindi ti panagpakpakaasin na. Saan dan apinastrek. Ket iti saan na nabayag. Imanaw kami iti dahi abalay. Inlakodan. Ket imay kami iti dahi lugar. Lugar da papaken mama. Sabi la kuma. Tamakitak pa'y ninanang ko.
Sumagmamanulangan nga oras. Makadano naktan. Naimbag maanta nakapasyar ka, ha? Uwan, Oo, kumusta ka maten? nasayat mat. Nakapagsarita kayong matlaan kan Jake sa Baya Pimanaw. Amom ka di daytoy nga ipapanaw na. Uwan, kunak nga ron no sumurot ako makan kwa na. Ngam ko na. Adan to kano sa bali agundaway. Conference namin tiraso na napanigay syudad. Wen, mainaig iti trabaho na. Kasta nga ron. Katagyaman hak. Tanay kanak iti gundaway ang makisarita kada kayo. Oh, apay iha. Ada ka di parikot mo? Wano parikot iti relasyon nyo kun Jake? Awan mat kiti. Ngam amuyo ka din no niya tirason. Naapay analiday kan kasla na unag akanayan ti pampanunutin na. Idi nga min nagsaritak mi kinti talomin. Kuna naan ni Jake ti mangibag kanyak. Agpay suday ta. Saan nalat nga imbaga kada kami? Ngam anda na ibaga na kanyak. Kahit ko apan kan kada kayo dayjay. Oh, anya ka di ti imbaga na? Naku nana. Pakariribukan na kano ti may papanitipudpud no nga inana. Anya, naibaga na kin katikasta. Wan, apay? San ka di ada kayo ti pudpud no anaganak ka ni Jake? Panagkunak kat panawon siguron ang mamam ti kinapudno jay maiha. Ha? No kasta? Wen, saan ada kami ti pudpudno anaganak ken kuana? Sino nga ro dagiti naganak kan pa na? Dumngag ka. Ta isalaysay ko ken ka, iya. Pas nagti pa nagsarsarita da Modesto kan Gemma. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Napas nagti pa nagsarsarita da. Kun agtungtong metlatan ni Gemma. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Saan kulatan asing ang ida. Agda magagtulatan kan Modesto. Diyak pulos ng namana kastagayam. Wan, iha. Siyakla ang ti makaawat itirik na ni Jake. Nagbalin matan ang napatag-unay kada kami kan lumen. Nga maawatak tirik na na. Amok adak kalaunay ti tarigagay na. Ang makita ti pudpudno nga inana. Maimbag kay launay. Isumot lang kayong alonor ni Jake. Nadlaw ko pala datay dinadan kami ni ti relasyon. Ang ayat na lang asaan kami ang masaktan. Binukudan na dayta ariknan. Saan nang inpadpadlaw kada kami? Nasinpot ni Jake. Kanayon na nga ibaga kanya. Nga awanan ti sa puli na. Sana kasdi ko mati kasasahan na no saan aga po kada kayo. Day tamot kiti ti may sa adayawag kunkwan. Ay, sumat lagayam. Maawata kong ti amin. Bayad ti panaginanak. Pagpalabas ak pa iti oras iti dati restaurant. Total, nawatiwat pa lang ti tarayag. Mga anak pa'y bayad ti panaginanak. Pagdamag agtumat no anya lugar da ito yan. No adayo pa ti papanak. Kung ni papa, ang mabalin nga upat nga oras sa tarayan ti lugan, no normal laeng no saan unay anak paratak. Sa anak mat kiti nga gartaras. Uray makarik na kiti gagar. Maskan nga ganadak. Narigat agdardaras. Tasaan lang ang muti disgrasya. Agyaman ak unay kada papa.
No di dak tinulungan. Sa anak ko makapagtignay. Tano babalin? Uray may salangal daw. Saan akayat ni mama amaya dayo ak kadakwada. Tapos nagmatisaritaan niyo itay ken Gemma, Modesto. Nakita na kami kayang. Wen, ngam saan kayo nasininga? Maipapan iti relasyon da ken Jake. Apay, adda ka di parikot da? Awan mo't kiti. No adapan nakabalin na kat agkasardan ken Jake. Anya? Ngam ko na kano ni Jake nga gurnong pay. Anya? Naskan ka di pa'y dayta. Saan mataparikot magastos no bilang? Kanda tamat ti aggastos. Saan nga iso? Wen, angam ti kahit nasa wen. Isagana na ti agpaay iti bangunan na apamilya. Apayakas jay. Adamot tawiden na kadata. Isumat ti kunak. Ngam kunana kano nga ipakita na kadata. Asan laeng amang namnama wano agpanuray iti tawiden na kadata. Ngam kayat na akabalan na ti tumakder babaan iti bukod na asaka. Anya? Kat dayta ti dayawak launay ken kuana lumen. Talaga ang nasingpet ni Jake. Kawa ak iti saan nga isasangpet ita ni Jake. Ay na lumen. At dayta ka manen. Masapol nga irwam mo ti bagim. Manumot la daytan. Manulang aldaw adi sumangpet ni Jake. Saan mo ngamin amarik na ti marikrik na, Modesto? Timay sangal daw. Arik na makatawanan kanyak. Oh, anya. Nalabas mo't daytan. Kasta ti kapateng kanyak ni Jake. Ambok. Angam kasanon. No agnanayonan nga adayo ni Jake kan ka. Anya? Ay, saan, Modesto? No mapasamak dayta. Ang mga noomdas nga iso pakatayahag. Anya? Amom no kasano ti kinapatag na kanyak. Impaay ko amin ken kwa na ti pamatag ti may nga ina. Angam, saan mo kumamot aliplipatan? Asaan ta apudpudno nga anak? Pangasip, saan mo ko mga ipagpagadayta? Tapod no, saan ta apudpudno nga anak? Ngam impatag ko kas nagtaod kaniyag. Angam, adda kinapudno, anarigat to atog ngaren. Aniya, ikayat mo asawat. Ano matuntunan na dagiti nagandak ken kuana? Kasano kuma ang mapasamak dayta? Lumen, laglagi pum kuma. Addan nakam ni Jake, idi maisina kadagiti nagandak ken kuana. Ken ammo namet, asaan adata ti pudpudno adadakkel na. Nan-anayan ti edad ni Jake. Adaan iti bukod arik na ken panunod. Ket saan mo amalapdan? No anyaman ti umapay ita arik na ken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pusta nga ati panang sapsapol ni Anton ni anak niya. Ay, iti da dya alukar. Adda ko mamaamuan na iya na panan na alukar. Dakil unay ti ayat ko ang makita kong ti anak ko. Baro itan. Isulang ti mangmang taditikir kanyak. Kayat ko ang makita sakbaya matayak. Umiragsaka ko namatay. Numapatgan dahil ito adawat ko, Diyos.
isuday ito'y umawawag. Hello, Jake, iho. Hello, Papa. Oo niya. Kumusta ti biyahem? Nakadanon ka din iti impatuldok a lugar. Saan pa'y, Papa? Saan pinabirukan? Basta surutom amin nga imbagak nga instruction. Gan turungam, iho. Mabirukam tulat ta. Sige, Papa. Dakkel ti pamatik a mabirukam ita. Ket nunaskan nga agdamag ka, iho. Wan, Papa. Saan ang nakababain ti agdamag? Ang William dagiti pagdamagam. Tama nga no makatumpong ka iti manglokok ka. Wan, Papa. Alang nga rodan. Awagam tumot ni mamam. Tadi katagdandanag manag. Sige, Papa. Sige. Kasta nga rodan. Tadandanin sumangpat ni mamam. Kat masangpatan na pa'y ngagsarsarita ta. Alang ano, Papa. Kastapay. Bye. Bye, iho. Talagan sa adinan malagip DJ alugar. Ubing pa'y ngamin idi. Nupay adan nakum na kanlagip na. Nulakit di surutan na amin nga imbagak kankwan. Patsak ang mabirokan na ita. Ay, nakakaasimat ni Jake. Numapaay iti tarikagay na. Amangan, nuad-adda nga agliday. Agdamagak man kan kwan. Naimbag nga orasyon, Ana? Kastamat baro. Mabalin ka dito sa ludsod, Nana? Anya dayjay. Nana, adda ka di am-amuyo Clara kan Anton? Ha? Ay, word, siyak ni Clara, asawak ni Anton. Agyaman nak. No kasta, adda am-amuyo Jake? Jake? Ay, awan mo't barok. Kasta ka di? Jake Kurab. Wan, Nana. Agure ka. Ay, ada. Wan, Nana. Ti Clara kan Anton, kat adda anak da Jake. Ha? Jake. Wan, Nana. Amamuyo ka di ti agnagan iti Modesto ken Lumen? Isuda tibak nag anang ipadaw iti anak ko. No kasta. Nanang, Mabitag. da kayo tinanang ko? Jake. Jake ko nabtinagan mo. Wan, Nanang, da kayo tinanang ko. No po na si kati anak ko. Agure ka, ada pagilasin na krik. Anya, Ada da klase ding itibo ko ti anak ko. Mabali na kitaan. sige, Nanang. Kut mo. Aday ka. Ada magpaiso. Sika ni dyan nga anak ko. Sika. Kat da kayo tinanang ko, Clara. Ay, Diyos ko. Nanang. Agyaman na. Una yan, napandakairadranana. Naigagara na ito ya panagkita ta anak ko. Nanang. Apay asaan asumi na iti panunod ko ni Jake. Kan adarik na ajak maibuksilan. Madandanagan ajak maawatan. Kumusta nga tanti anak ko? Hindi pa'y laing maawag kanyak. Madama pa'y lang ata, seminar na. No saan ko ang mauray ti awag na. Siya kun ti umawag. Nanausan ti iliw ko kad ka anak ko. Uras siyak, Nanang. Nabayagan na panahon na kayo't kayo asapulan. Ay, naan-anay kan abaro.
Isumat lang gaya bakas taon na iti panagtimbayo kung di nakita ka. Uray siyak nanang. Da kayo gayam ti inak. Kumusta ka batan? Ay, kumusta dadalin? Nasaya at namat nanang. Ina, sa anak ama umuma ka mararakop kan ka. Anya ka di mapaspasamak kang kalumen. Ay, malaglagip ko ngamin ni Jake, Modesto. Anyat pagdanagam aya. Nakasaritang matan. Saan nga umdas amang iti iliw ko. Ti makunak lumen. Nasken. Ngayruam mon ti bagim. Anya, di kayat mo asawan. Saan mo ang malapdan apasaray umadayo ni Jake? Gapo iti trabaho na. Oray saan mat ngagtrabaho. Anya ko mati parikot. Wen, ngam sa bali ni Jake. Sana kas kadagiti daddo mga agtutubo. Nga uray addan bukod da pamilya. Mangnamnama da pailaan kadagiti naganak kadakwada. Saan da ngagtrab-trabaho para iti pamilyada. Tamang namnama dalatta kadagiti naganak da. Ngamawan mat sabali amang tawid kadagiti sa nikwata. No saan nga iso? Uray pay. Ken maysa amay bagag. Saan mo ko maabagkalan? Ti karbengan na. Tamangan, no ad-adda amapukaw mo. Anya, Itad mo latta ti waya-waya na. Tutal, nagkarimot, adi natatalikutan. Amo na abigbigan ti pamatag, nga impaay taken kwa na lumen. Manipo di tananan. Isardeng yung ti panaglabada yun. Sa akong timangtad iti abastuyo. Anya? Kan patarimaan ko ti balay tayo. Ha? Nanang, addan trabahok. Pinagadaldak da papamodesto kan mamalumen. Nakaturpusak ket addan trabaho. Ay, naging bagdakit gaya mon. Kat iti sa bali abagir, agyaman ak, taandada. No saan da ka nga ipanaw, jak amon anyat nagbanagam iti sidong mi iti amam. Nadungod ha? Ket awan sa pula kun kadakwada. May papanri kasasad ti biyag ko. Ngayon bayat ti kadakwada. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Naritnak nga adda kurang kanyak nanang. Adda sapsapulan. Anya? Sinapsapul ko ti dungo. Ken bara ti arakop yu apudpud no ananang ko. Anak ko. No kinasaya at ibiyag, ada amin ang kanyag. Ngem ti pamateg kan bara ti arakupyo. Kat awan kaasping na, nanang. At damandamagag ken ka, Modesto. Kat ibagam ti pudno. Oh, anya apud no. Sa dino ka di ngagpaiso tinapanan ni Jake. Ay, sus. Apay akasta ti saludsod mo kanyak. Dumdumlawak ngamin kan ka. Apay mo't. Anya ti dumlawam kanyak. Ti panagsasaritam. Kasla nga daam mom, may papan iti ipapanaw to ni Jake iti dandata. Lumen, panunutom ko ma. Uray kasano ti panangilamang mo iti kinapudno. Taaddan nakam ni Jake iti alaan ta. Anya? Amok amalagip na ti inana. Kastamot ten iti amana, anang ilako kadata. Anya? Manakam kan masirib ni Jake. Patyak nga di pa'y laang. Hamangan, no inararapaap na amakita ti pudno anaganak kinkwana. Modesto. Kat saan mundo ang magawitan amang sapul kadakwada. Ala, ikabilan akasta. Agam,
Kasano nga amuna, ti lugar ang nagkapuan tayo. No saan man atao ti mangibutaktak. Panawan, wano paspasamak lumen. Tandaanam kumadayta. Anya, Mabalin at agiti paspasamak. Panawan, no saan man atao a mismo. Modesto, Ang no atapom asyak, ti mangibagantukan kwa na. Saan ko lang ang maibaga? Adyak maipudno. Nang runa, no isut kid dawan dagiti pasamak. Nanang, malagit ko gayam ni tatang. Ha? Kaguram ka din ni tatang mo. No, ibagak, baliin la ako na ka, ide. Jack may ibaga, nanang. Mabalin ang nasakit tinakam ko. Angam Jack kagura. Tano amirisan. Rumbang paikit ding agyaman akan kwa na. Apay nga agyaman ka. No saan ako mga inarami ti kasjay? Da kayo tinarigatan ang nagbayad iti utang iyo. Iti panang paagas da papamodesto kanyak ken mamalumen. Ha? Nang adadag iti pasamak arumbang apagyamanan tayo. Adamot dagiti pakaluksawan tayo. Agpaiso ta ita. Ngam tilang amok. Kagura ni Apo Diyos ti panagimula iti gura. Iti pada na atao. Takas iti kunana. Ayatem ti kabusor mo. Ken ayatem ti kabsat mo anakabasol ken ka. Mamakawan ka. Tapno ti ama. Pakawanan na kantuma. Agatap sa nilumen. Nga da nagtulagan mi kan Jake. Awan maaramidan mi. Talagamat akarbangan na laeng asapulan dagiti pudpud no anaganak ken kuana. Tikang runaan ti amin. Saan na kami atalikudan anang padakkel ken kuana. Anang kawas ken kuana. Tapno sa grapon na tinagin awa abiyag, banag, asaan kumaan ay paay dagiti pudpudno, anaganak ken kuana. Kaya't yu asawan. Sinapsapol nak ni tatang nanang. Wan. Dapan iti kabangibang a probinsya. Iso saan pa yan nakasangpot aging kaita? Saan na bali nanang? Makalawas ti pakada-kada papamodesto apan nagtalinead ko dito syudad. Kasta ka di. Ket bayat ti kaadak nito eh. Kumita tayo kumaitimang tarimaan iti balay tayo. Anya. Rugyan tayo na patarimaan. Numabalin, sukatan tayo nga interamente. Ay sus dakkel ti magastos dita anak ko. Saan kayo nagdanag nanang? Siyak ti makam mo. Ure man ket di dua akad sa aran. Anya. Sapay ko mata sumangpit ni tatang. Taisot pagsaritaan ni. At iti plitik, barok. Iya tata. Ne. Kanya ti kahit asawan ti nakaparada na pinta sa lugan, iti batog ti balay mi. Sino nga tati siya nga ili ni Clara? Anya ti kahit asawan da ito eh. Clara! Daka ka di titaw na glukataman. Awan tulbag ko. Ay agyang manakadakan Anton. Sino ta kinlugan iti nakaparada di tabato? Tatang, Tata. Apay Kas lakkaing ingas ka.
Si Bang po ti anak ta ni John. Anya? Kwa, sika ka din nga. Agpaiso dyan, anak. Tatang ko. Inaragop na ka. Sanak ka diya, kagura. Apay tatang, adda ka di amoyo abasol yu kanyak? Kwa, anak. Siyak tiga po na anayadayo ka kada kami kananang mo. Iso pakawanan na kuma, anak. Lipatan tayo kuman tinapalabas, tatang. Tinapatagkat nagsasarak tayo manen. Ay, agyaman aklaunay, anak ko. Kung ulit tagtagkin daw, hindi pa makawan ka. Dahil lako ka kadagidya abak nang. Tatang, Ngam, pinaiturayan na kadagiti bisyo kini. Kanit siya bali abanger. Amo ngay suda lang di makaipay tinasaya tabyakan ka. Ken makabaal ang mangigastos iti pan nakaagas mo. Ay, kasanumat nga min. Tila ang bisyong tinapatagkan ka idi. Awan patagmi nga agin akin ka. Pakawan na kuma, Clara, bakit? nanang, tatang, iwaksi tayo kuman tinapalabas. Baliwan tayo ti mangrugi. At tuyak ang mangibangon iti nasaysaya at abiyag tayo. Agyaman akbaro ka. Nakimbag ka unay, anak ko. Saan tayo ang makapagdeden na iti mabayag? Aklude kanalaos ti gurak idikin ka. Ay dinamiris ko nga dapat pagsayatan ti panangalam iti dakal agatan. Akatukad ti panakaya dayo iti agnanayon ti anak ta. Ay, nalay ayan ti gurak. Ta iti silong dalumin kan mo disto nasaya at ti kasasaan mo anak ko. Nagbanag ka, anasaya at nung nagtalinaad iti din nata, ang mga nunatay ti anak ta, Anton. Clara. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, makitam ti kinasaya at ti anak ta, Anton. Isun amis mo tinangibagali patan tayo, tinapalabas. Pulos adi na impakita tigura na ken ka. Isung agyaman ka. Tauray kas jay tinaramid mo kinkwana, nasaya at lataken ka. Juan, kasi tinakunak nagbabawya kung tinarabit ko. Ken pakawanak mo iti kinaulbit ko king ka. Yay, no saan laga po iti anak ta. Nakasagana ako namang panaw ken ka. No saan ka pala nagbaliw. Ken no saan mo abinirok ti anak ko. Clara. Manmano, nadaman makaanos o makaibtor iti kinaranggas ti asawa. Juan. Ket, kas ko na ti anak mo, baliwan tayo kumati bumangon ken mangrugi. Awan, saan mo ko ba nasubian ti bisyong pag-aasin? Saanen, ikarik. Mamimpinsanan na talikodak ti madinga ramid ko. Nurumbang lang, tano saan? Diyak ka muna niya ti aramidan ti anak taken ka. Oh, nakita mo, Anton. Kaya atan di anak mo marugyan ti panakaramid ti balay tayo. Juan, nakasarita may tayo ni Pari Dalmas sa Master Carpenter. Nalaos ti raksak ko. Saan lang at ipan nakatarimaan ti balay tayo no dikat iti pa nakakita kiti anak ta. Oray siya. Naimbaglangan ta di naksinidero unay. Iti pa nangilako kingkwana. Kan san ka nga inikan di nasawagatan ti imbisyok lang. Ay, day tako man ti panggap ang mga gulbaliw anaming pinsan. Nay. Ay, ni, trak mo day ta nagsardeng iti batog. Jesus, at doon tayo in-order na materialis, bakit? Anya, ay, talaga amarugyan ngagpaisun ti balay tayo. Wan, isuumati ko na.
Masapo la makagatangan ka dagiti materialis ken marugyan sakpay nga agsubli iti Pangasinan. Ta, isutim makaranda mo disto. Sugamot itatisan ang matagtagari. Ken adayo tinakay turungan ti imatang na lumen. Ay, saan ngamin asumi na iti panunot ko ni Jake? Katno, awag na laang idirabi Ay, saan nga umtas jay? si kakit di mat. Baron jay anak mo. Adda ni ti husto nga itad. Amunan, tinasaya at kansaan. Amo, jaka mo. Saan ko maawatan tiriknak? Anya, Kasla ngamin, adda sa bali nga agparparik na kanya. nga anya. Ay, kasla dumteng santi pagbutbut ngak ang mapasamak Modesto. Nga, Nga umadayo ti anak ta. Kat agsubli ka dagiti pudpud no anaganak ken ko ana. lumen. No kastaman bilang. Nasken nga awatem ti kinapudno. Asaan adata ti pudpudno anaganakken kuana. Oh, saan ko lahakit di ang maaklon Modesto. Amangan no isupay kit din ti pakatayak. Oh, di ad-addan. Asaan mo ang makaden na no papasamak ken katikasta lumen. Anya? Pudpudno adadakkel na dagijay. Ket saan mo ang malapdan. Tauray ko nam nga impaay ta ti awan umasping a pammatag. Sa bali latamot ti pammatag, ti pudpudno anaganda. Tang, da kayo kumatimang kita iti pan nakatrabaho ti balay. Malaksid ken Uncle Damaso apan nakaforman, wen? Ay, unan ako. Saan mo apakadanagan na ita? Agyaman nak. Ken adda ko makidawak kada kayo, tatang. Oh, anya na ita? Ikan kayo iti kwartayo. Angang pangaasiyo, ha? Isardang yu kuman ti agbartet. Takayat ko, agpaot pa ti biyagyo. Pudno, nagsaksakit tinakam ko iti inaramid yu idi. Ta saan alaksid kanyak ti panangawat yu iti dakkel agatad apan nakabayad ko. Anak ko. Anong, saan ko nga mo? Ta iti pan nakakita kada kayo kananang. Napunas anamin pinsan ti gurak. Ta nasukatan iti ragsak ta nabayag inararapaap ko. Ti pan nakakita kada kayo. Kumusta ka, Titan? Mailiw akong kan kahani. Oray siyak. Isugag sagana ka. Agawit aktuin ton kanikadwang aldaw. Kasta ka di? Wen, Oh, kumusta nga ron ti kapanamnitan? syempre, mayat. Ado di maada iti seminar. Nasayat ano kasta nga ron, Han? Mausar ko iti kurso kan trabaho. Oh, di mayat no kasta? Sige, Han. Paliwag to ti umawag kin ka, ha? At dala ka sa ritak. Bye. Love you and miss you. Same here. Bye. Nasingpot ni Jake. Asino nga tanga agpaiso dagiti darakkel na. Kasano anapan kada tito Modesto kan tita Lumen. Apay nga imbagbagada nga anak da. Ngam sa balimot gayam ti pudpud no anaganak ni Jake. Kanya ginanggag kong imbagan ni Jan ay si Jikin ka may papan kadalumin kan Modesto. Bakit? Saan ka no nga amo ni Lumen, ti panang birok na kadata. Anya? Ngam di Modesto ka no tinangtad iti address ta. Ay, Saan ka no abulusan ni Lumen iti damo ngagpakada. Ta saan na akayat amaya dayo iti uray may sang aldaw laang. ay unay daytan. Kasta ka no,
Ngam nang panunot dakin mo disto iti pambar. So aday ta, imanugot mo't laang. Numaamuan na alinang sultan ta sigurado ngagpungtot day kay. Nang runa numaamuan na sinapol na ta. Ay, santa na basol day ta. Dita, ti pakakitaham anapigsal at tatay ko nada. Luksong dugo. Saan mo't at talaga nga isuda ti dadakkel na? Ang madama at lukloko na. Ken talaga nabilag di kwarta pa kay. Agasem na ita. Sino katanda pa'y tinagan na? Uwin nga rod. Gamit ti sa bali abangir, maragsa ka na, taimpatag da kas pudno nga anak ti anak ta. Pudno mo't kiti data. Ngam no kas jay ti trato ni Lumen kan kuana. Kaya't naasawan. Patpat gana talaga ni John S.T.J. Ikarik tatang, nanang. Agsubliak manan iti mabiit. Kanayo nak siguro. Uray maminasan lang iti makalawas. Ay, bulusan na kangata ni Lumen. Nalakalaang ti agaramid iti pambar, nanang. Kita, aging kay ti mabalin, anak ko. Saan mo ngay paayan ida iti pagsakitan tinakamda? Talaga asaan ang mabalin, nanang? Ket saan ka ba't ngagdanag? Saan na masayang ti kwartam, iti panang palagdam, iti balay tayo. Uwen, tatang. Oh, nang, taybilin ko ha. Saluadan nyo kumati salon at yo. Uray da kayo, tatang. Kaya't kung agpaot kayo pa'y. Tapno mananam yung mat pinasaya at basit abiyag. Modesto, awan ka di tinadlaw mo kin ni Jake iti isasangpet na? Anya dayta? Naragsak asin mangpet. Nadlaw kumot dayta. Anya kuma. Anya kuma ti dakas na. Rumbangkit di amaragsakan ka. Ken saan ka di? Adayta ti kayat ta. Ti saan nga aglitay ni Jake? Wen, ay na, Modesto. Apa yan? Anya manen ti mapaspasamak ken ka. Kuha, saan ko nga amo nga... Ay, kasla aglulok dagiti sakak, Modesto. Kasla, maaw-awa nanak iti pigsa. Anya? Wen, simken man ngaminan kanyak ti danag. Nga, Amang ano mapasamak ti pagbutbut ngak, ama pukaw ta ni Jake iti denata. anya? Jake, iho, anya Jake ko nam nga ibagam kada kami kin ni papam. Napatag-unay, mama. Naisang sangayan sakit dita makita kat seryoso kalauna, Jay. Papa, Kadagiti na palabas nga aldaw, manipod day di panaggapom iti syudad. Nakita mi ti kinaragsak mo. uwan, papa. Amuyo, ano nga min tinasursurok iti dadya komperensya. Nga isumat ita tiyap apply ko iti trabaho. Imadupay nga ron ti kontratak. Nga oray simina ako ni tisigo da boss ko. Kasta ka di. Uwan, papa. Oh, iho, anya nga ron dayta, ibagamon. Di mo kunaan nga addan panggap yung nga agkasarkin ni Gemma. Kuha, mama. Ibagam laeng no adda ti kasta panggap mo, iho. Magustuhan mi mat ni Gemma para ken ka. Naasidag kada kami, ken nasimpet. Agyaman ak no magustuhan nyo, mama. Ken ado ti rumbang pagyabanak kada kayo kan papa. Awanan sa pulot pa kada kayo. Da kayo tinang balbaliw iti kasasaad ko iti biyag. Ha? Kaya't ko asuwen. Nariknak ti panang ipatagyo kanyak. Ket dahi tatinjak masubadan tong palbiyag ko. Pinagadaldak. Impayo amin ang material na banag kanyak. Ken kang runaan na. Ti awan kaasping na apamatag. Mama. Oh, Jake, iho. Agyaman hak, iho. Ikarik, mama. Uray anya ti mapaspasamak. Di kay ti pulos baybayan.
Naging magkayo unay kan papa. Napatagkamot kada kami kin ni Papam, iho. Iho. Anya nga rodon tay kunam nga ibagam. No, agkasar kayon kan Jem. Ibagam laan. Uwan nga agpaiso, iho. Anya nga minday ta, napatag nga ibagam. Naibaga kon mama. Papa, Anya. wen. Nayabkas kon tinaimpuso na panagyaman ko. Ken panangipatag ko kada kayo. Nagadun ti kinatang mo, honey. Ah, Abas tumat ti makabulan ng timay sa pamilya, ah. gasta ka di. Kaya't ko ngamin amaragsakan da. Ha? Asino? Dandanin masumbatan dagiti sa ludsod mo, honey. Ah? Anya, honey? Wen. Masumbatan tong dagiti sa ludsod mo. Kat sa pela kumata saan kantong agbalbalyo. Aha? Saan ka mawatan, Jake? Impakadak ka da mama. Ngagpasyarta iji bagyo. Overnight ta. Imanugot da. Anya? Apay, sa gano'n ka din nagpaiso ti papanan ka, honey? Saan ka ngagparikot pay? Mapantakit ti. Saan ka ngagdanag? Awan dakis nga aramidak kan ka, honey. Nagkuyog da Jake kan Gemma. Agpasyar da iti bagyo kan overnight da. Awan rumba nga pagdanagam. Nga modesto. Nagkunak. Inutumon asursuruan. Nga awatan adumtang ti aldaw. Pasaray mayadayokan ka ni Jake. Anya? Anya ti kayat mo asawan, modesto? At alakit din plano dagiti duwan nga agkasaran. Kat natural. Saan munton nga igam? Wano tanggal ti biyak ni Jake. Awan matrumbang nga pagdanagam. Naglawag dagiti imbagana ken kasan kadi. Umdasan dayjay apakaragsakam. Diyan, anak. Apay asan mo nga imbaga nga umay ka? Agmaw na akman, nanang. Aakasan na ka ti Diyos, anak ko. Anda ka duwam. Nanang, ni Gemma, kaayan-ayat ko. Honey, ni nanang ko. Anya ti. Anya, kaya asawan na ito, Jake. Isuda ti pudpud no anagan na kanyak. Anya, Ilawlawag ko. kat, dati talomen kang tito ng Modesto. Saan ka di nga isuda ti papa kan mamam? Atindog nga istorya, honey. Wan balasan ko ngam saan ka nga agtanag. No kasano ang napasamak dayta. Kaya dati siguro ko lang napasamak. No apay adim makkalak iti sidong damamakan papa. Ulos ajak mam namaro na kasi Jake. Ita, amom aminan ti may papankanyak. Ang nagtao da kiti nakurapi a pamilya. Huwag pa nagbiag. Kas nakita mo, Gemma. Kapat patarimaan ko ti balay mi. Ken dito iti imayak. Sipad ta. Pimanawa kiti makalawas. Saan kiti a conference. No, kasta. Sinapol ko dagiti nagannak kanyak. Ken amo amin ni papa. Ken isupay tinang ipatuldi dito eh. Anya, Wen. No apay ang naligaya kidi. Talaga ang nalausan ti iliw ko kadakwada. Katjak amo no kasano asapulak ida. Ken agpakada kadamamakin papa. Ta di pelaan. Kasta una yung ti iliw ko. Yamjak impadpadlaw kadagiti ng padakkel kanyak. Tajak kayat ang masakitan da. Jake. Ket ita, Gemma, maaklunak kadipay. Kalpasan an amwam ti kinapudno.
Saan? Saan ka nagbaliw, Jake? Kat maawatak itan ti amin. Un, gusto ka? Nasungbatan amin ng asaludsud ko akayat ko masungbatan. Kat ibagakan ka. I love you so much, Jake. Awan nagbalbaliw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman at pagayam.